أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Hamd i šučuri, čera samo mari gospodare Allahe Azza wa Jalla i Allahe koji tamo stvoritelji tali havaje me kuo do vasu i simaš karale. Hamdine čera so amen stvorija ko dinju putija je trunka imanja menje dingja. Salavatim selami čavačka maru mangu pegamberi o Muhammedi alaihi salatu wassalam. Leseri familija ehli beti leselam alo ashabija. Em salma mušakula katrudinen peko piro džibdi pa ki praksa te anen o Kur'anim o suneti džiko jevmul qiyameti Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bhalalen kodin. Allah esri zenea resaya džiko bishu šoftu ajeti koto Allah azza wa jalla kavacheri إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Prvo Allah azza wa jalla wallahi čači pase nalađala baš ujek primjer i telel jek mušica, jek maki ili pa nešto soj potiknu i positnu latar a okola sove ruinena olađanem kaj tamo dova hako ili čačipa istina taro negoru gospodari, dok okola su na veruinenama keren sojo dova su Allahi mangola kale primerea mengete vakero. Pa buteno Allahi, to jest odolea o Allahi buten, kodalaleti ki zabluda i gari, a butema nušenko čačutno ko pravo drumu putini, a ki zabluda čavi samo okolen sojtane gunahčarija prema Allahi. Inna Allahe la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. O Allah nalađala telik primjeri em te delle a u dva primjeri to vel mušica ili maki ili pa nešto soj positno tarodova. Allah nalađala. Sad primjeri teler kas emačan. A sar bio Allah i te lađal, od ova sad primjeri te del, kada je tam od ova lesoro stvorenje, kova našti niko te stvorini i taro lesere stvorenje, osim leste. Niko je našti da te stvorini. Prvo Allah azza wa jalla ki suratul Hajj, eftavak dešu trito ajeti, o manušalen, dela petumen primjeri, pa šunenli. Okolasko tumen uzal Allahe molinen, našti penela nisar nije makate stvorinen, makar sa ovate keden pe kojeg. A kad bilen dare mušica ili maki nešto lev, on ne bio ven ko stanjo do alendar te astaren. A puna slabo je tano kova sorodela, hemo do vas sorodolpe. Subhanallah. A vela je maki, a vela je mušica, a vela komarco, hem leva nešto taro manuš. Hem džalu. Pa u manuš našti najkaderi ništa tečereo. Našti od dva napalal ti ranel. Od vas mušica ili u komarcu ili ranel. Od dva je tano primjer je manušen goro, premalo akija mušica, premalo akija maki. Makiru Hasan el-Basrijem, imam Qatade, kada Allahi pominja ka te o komarcu i mušica i maki, heme pa ukoda
sad primeri tega ni puno mušrikija protivisali hemnele teva keren puno pa kavana ličini ko Allahe se relafija. A negde penela pe kaj o jevreja, kad čuje sa primer su Allah dela e ko marcoe, pa u ko ovaljerite asanem te marem pe se muj maškat peste. Puno Allah azza wa jalla ki suratul El-Ankebut, ko salam dojekto ajeti, na primjer okola, su uzal ko Allah, e bengen, hoa medevlen, sa zaštitnike alele, slična i tane, sa lopauko koa pese pletini, kerela ker, a čači pase najslabo ker, tano čači pase e pauko soro ker, ket bi on samuđanen. Po Allahi, pazinen, dela ka te primere, pazinen, e Kur'ane sere primerja, on tane najšuže primerje manušenge, te šal manušata alonen te razuminem, soma angela pelenca te cilinipe. Po Allah opišini, subhanallah, okole manušenco uzalo Allah, leleja verede vlen, leleje bengen, šeitanen, olen car zaštitnik, alen to božavinen, lenje te molinepe, olen goro primeri tano, primeri sar, o ker taro pauko, kada o pauko pese pletini ker, a najslabo ker tano kere pauko so. Inna Allahe la istahi, o Allahi čači pase na lađala, sar primerite motovite sikavi, emaki, o komarcu, ili pa penela, nešto so i tano positno ta rodova. Ko sahih taro muslim i sijek predaja taro Umu Sulejm, radi Allahu ta'ala anha kada vela ko Resuli hema kere peygambere se, Inna Allahe la jestahi min el haq. Mo Allahi čači pase na lađava, taro čači pa, tar istina. Ja Rasulallah, da li ta nema nušni? Borđite na anđol, gusulitelo, ako doživini polucijano sojba. Irino Resul alaih salam enka penelake, valanite na anđol, to je gusulitelo, ako primetini, kaj si panjalo ili sapano, to jest vlažnost. A sova kjerekate, diken samo pristup. O Allah nalađala taro, čači pa taro hako ili tari istina. Ema jane i tano pralahen, najpreći o manušte ovačeri. Na lende penel, kodini na ne lađi. Allah je kari pogrešno lafi. Manušte penel, kodini na ne lađi. Kad neko manjua išto te pučel, pučiva koja je tam lajdete pena, ki priroda sar intima, tega ni neka vačeri, a verčani. A na te penel, kodini na ne lađi. Na ne agar. Nego celi lađ, saje lađ, ta ni baš kodin. Celu islam tano lađ palaj. Pa pogrešno manuške dmangela nešto, co je tano ki intimna buča, te pučel, entrebno pa dobro bešuna kodini na je ništa lađavu. Na, kodini tamo sa lađavu. Celo din islam isi lađ. Heme lađe naštija nel ništa aver, osim šukar, sad su peo Resuli, alaihi salatu wassalam. Pa bi varanio manuške, mangela nešto intimno te pučeo, malani te oačeni ko akava način sad su postupja Umu Sulejm, kada liko Resulem te pučele, Allahi, ona lađala taro čači pa. Dalje manušni malani te leo gusuli palo sa doživini, to jest polucija anosojba. Pa manušni malani te oačeri, Allahi nalađala taro čači pe. Pa palo doa, te pučeo od ova somangol, ako je se nešto neprijatno te pučeo. O Allahi nalađala, sad primjer te del, mušica ili komarcu, fema feukaha. A kako prevodi fema feukaha, stvari znači nešto se pobarolata, poupeder, ama na mislini pe nešto se pobarolata, nešto se pokrupno taro komarco, tari maki, nego mislini pe nešto se positno i potikno. A pa je tamo je
katare mišljenja kojeg delotalo mu fesirja i svemo kulaja vera su i svem piro mišljenja. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ a okula su veruinena. On džanena kaj tamo doača čipa istina hako taro negoro gospodari. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا a okula su na veruinena Allah'a kerem so dovao Allah mangela kale primerea a menje teva kerem. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرًا pa Allah odolea a kale primerea buten ko da laleti čivel a buten da ko ča čutno drumo i kalem ki zabuda mu kol em čivol em unafikon a ko ča čutno drumo Allah i kalo em uninen وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَى الْفَاسِقِينَ a ovko dalaleti ili pa ki zabluda i gari samo e günahčaren ilel fasiqin fasiko tano kova phalalen manuš kova i klova taro okvir e pokori basovo manuš günahčari grešini i klovan do okvir taro pokoriba e Allah ese. Fesaqa hem nefaqa, inače sinen duj ista značaj, taro dova taro fesaqa, tano lafi fasiko, günahčari grešniko, a taro nefaqa tano munafiko. Samo se razlika maškara kla duj manuša, so o fisk oftano javno, a o nifak oftano tajno. Znači, o fisk, tano manuškova javno čerela gunahi haram, a o nifak oftano tajno im garavdo. Kada o manušek čeri, ako kad bi dujto buti garavi. A o fisk, e manuše i kalile taro okviri, taro pokornost prema Allah, a o nifak i kalje manuše taro okviri, sosta. Taro din, munafiko mujava čeri veruini, ko kad bi garavi piro kufr. Hejta ne razlika maškara kladu i manuša. O fasiko, junahčari, o tamo i daleko dini, samo i klilo taro okviri je pokori basoro, dok o munafiko ovi klilo znači taro okviri edine su. Pa u manuškova čerela gunahi harami ko piro ker, ole se naštiteva keri pe kajtano fasiko, kajtano gunahčari. A fasik tano kova so i klola hen javno harami čerela. Pa čera Allah azza wa jalla وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُوهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Mulajtane primjeri ako la daje manušem, ama na nete halonem te razuminem, osim oko laso i tane sikavde. Pa kad bi neko tarangune generacije taro selef, čitinena ne save primjeri ako Kur'an, hem bi neko lenda ravela ako ne savo primjer, hem na halola, na razumini so dole primjerea Allah i mangel te vačeri, tega ni bi o manuš rovel, hem korkori pese bi vačeri, mena hinum si kavdo insani. So Allah i dua, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُوهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Letane primjeri ako lasikavajemo tvoje manušenge, a na nete haloninen te razuminen, osim manuša letane sikavde i sirenđandipe. Pa kad bi neko andune generacija, vena koji savke primjerja slična, ko to Allah dela je primjeri, ne sosta. A o manuš kova dva primjer čitini na halolem na razumini, bi ja čolko dva jetim bi rovelom, bi korkoli pese bi lačeri, kaj na ne sikavdo insani. Pa nastavimo Allah azza wa jalla
Ko bishu eftato ayeti ko te kawakiri الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Acela Allah Azza wa Jalla kwa Kur'ansko ajeti okolaso kršinena ili pagena obaveza prema Allahi. Palo so Allah prihvatijela, kola činavena od vas o Allahi naredijate održinelpe, kola fesadi neredi ki pupkerena, ulaike humul khasirun. Allah esavke onta nečačutne gubitnikije. Kateo Allahi kwa Kur'ansko ajeti pomini trin sifatije ili trin svojstvija taro akala manusha. Angune buti akala manusha činavena ili pagena o ugovor kola čerđe Allahem odlo ugovor prihvatije. Duito buti na spojinena o koja su i tane dužna te spojinena. Trito buti čerena fesadi neredi kipu. Dok za razlika olenda o mu'minja, ako denatu men godiki početka tarakja sura, ke počminjamla, a verčane o Allahi opišine mu'minen. Sodno Allahi, ki početka tari suratul al-Baqara. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Azim. Trin različita buča. Kola su orinena ko gajbi, kola kildinena namazi, kola dena talodova sova yamen olen obskrpijan. Pazina, klakari, činavena erodbinska veza, sastoji tane borđite u držinipe, a klakari omuminja od vas spojinena održinena. Sova ja spojinena pire rodbinska veze, pire manea. A ja su ulavena dena pomožinena je familijemu kolenco i tane ki potreba. Alladine yankuduna ahda Allahi min ba'di mithaqih. A okola su pagena, kršinena je obaveza od indolafi ugovor prema Allahi, palo su Allah prihvatije. U islamska linija kad ti siljen različito mišljenja, taro akava ugovor, taro akava obaveze, kola omanuša prihvatije prema Allah, palo dva pagle. So je kateko Kur'ansko ajeti pomime. Je gdeo ta učenjaki alačerena odlajtano ugovor, kola o Allahi lela taro čave ademesere, palo so stvorijalen ili pa i kaldjalen tari kičma hesi. Neli penjar dodova, kedo Allahi morja, tali kičma ademesere ili kaldja potomstvo. Palo dova Allahi lendar so. Ugovor lela. Elestu bi rabbikum. Si unimet maru gospodari, olen kućina. Kalu bela šehidna, olava kirke, oja, men svedočina. Znači, svakate. Jer je ugovor Allahe aphanne. A ova ugovor bea kirani obaveze. Ama kad to Allah izobnula, alladine yankudune ahda Allah. Okula kula ova ugovor pagena, kršinena, ova obaveza čavena. Dok ja vera, duito deo tavalimija penela, ke čela pelafitava kava ugovori i obaveza koja Allah pomini kakva Kur'ani, kakva eti, odnosili po stvari kaj tamo dva Allahe surova sijeti. Allahe siri oporuka premalo lesere stvorenja, pe i keren pe kolesere naredbe, a te durion te našer, ket kerelo pelafitaro lesere zabrane. Dok trito kupa taro učenjaki, a nakva ugovor koja je pomimo, kate koja eti, mislini peko ugovor koja lelele o ehlul kitabije, kaj na ne te garaven, kaj tano Muhammedi, alihi salatu wassalam, pejgamberi. Heme savi čekva čerem, kaj tano kva ugovor koja Allah pomini koja kva eti, u stvari tano ugovor koja Allah ilela, tano sao pejgamberija, solen bičalja,
kaj ka veruinen po Muhammed alaihi salam, hemo doa čak pomini pe ko Kur'an stajiti kod Allah kapun وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ نَبِيِّينَ kada Allah ile da kao svakojeg pejgamberi ka se dinga kitabi objava hem džandipa lendarle na sa ugovori obaveza kaj so ka veruinen ko palno pejgamberi o Muhammedi alaihi salatu wassalam. Pozdrav mi sam učitjacija? Da, najavim hud pa nahariti završina kao ajetima čuvaj. Pa nastavinu Allah azza wa jalla وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيْ يُوصَلِ hem činavena, prvo hine so, pagena ugovor kova prihvatjetala Allah. A duito, činavena od vas su Allah naredija te održinavne. Isto je makate o alimija i silni ihtilafi ulavena pe soj od ova, soj omanuša borđi te održinen. Soj od ova soj ta ne borđi omanuša te spojinen, pa znači o alimija i silni različito mišljenja, neko rendarova čeri puma kaj ta nova rodbinska veze, dok je averava čeren napuma do etani dužnost te i čeripe e veza maškar o lafi hemo ameli. O čeriba lafi hemo čeriba buti kojeg te ovo. Kedo manuš nešto ova čeri o delo od ova te pratim. Sima koja mišljenje? Kedo Allah penela hemo kola su prekidinena činavena od ova su Allah naredija te održina upe. Jekta neko mišljenje puna kava znači oma mušak te održinen, te spojinen, te načinaven rodbinska familijarna veze. Dok ja ver deo ta valimija i ta neko mišljenje kaj to na odvajtamo je veza maškaro lafi hema ameli. Kad nešto očereja odvate pratini o ameli o delo ebuti. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ hem kola fesadi neredi ki puf čerena, lengoro fesadi, lengoro nered ki puf najbaro itano, so čerena, hem so obožavinena, javere uzalko Allahi azza wa jalla. Kaj tamo pravale najbaro fesadi, najbaro zulumi, ki dunja koja čerope. Omanušte obožavini te vas deli, badeti te čerop, bilo kas, samo na Allahe azza wa jalla. Ma kaj tam nektaru najbare nepravde, kodo manuše te čerop ki dunja. Pa završimo Allah je kva Kur'ansko ajitila čerindoj Ulaike humul khasirun. Pa Allah je savke ontane čačutne gubitnikija. Su se gubitnikija. Sova čeđa. Trin buča o Allahi pomin. Manušakula pagena o ugovor. Kova čerđe Allahe. Hem palo su prihvatio do. Duj to buti činavena od ova su Allahi naredija. To držini pe, te načina upe, ola nas pojnena, hem trito buti, čerena fesadi neredi ki pu. Ulaike humul khasirun, pa Allah je savke, on tan gubitnikije. O Allah azza wa jalla, وَمَنْ يَتَّخِذَ شَيْطَانَ وَلِيَّ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ حَسِرَ حُسْرَانَ مُبِينًا. Koji kalele šeitane sam devle, uzalo Allah, oftano čačutno gubitniko subhanallah. Ema kva jeti pralalen, ema nušen od staknini, hem dela motivacija, te i čeren pe ko ugovor, pa na ne dozvolimo ko ugovor čera lafi uopšteno, bilo sao, pa nea neka saja nešto so, tero lafi, čeđa neka saja kontrati, na ne dozvolimo so, odvate činavite prekidine. Tamo dole sura alaihi salatu wassalam čakva čeri i čeren tumen ko ugovor kova dijen. Odle se pena čaka kad ti si mišljenje okula sova čerena e veza kad tomu Allahi وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. Tomu Allah kada okula su činavina od ova su Allahi naredija te spojine upe.
Ola mislini pe, obit odeo ta učenjaki, a ne vidite neko mišljenja kod dosilu pe, veza te održini pe mtičeri pe tenat šinaro pe maškaro lafi, muameli. Pa ako neka sa panam tire lafija, ugovor će džan, tiro lafi dijan, o ameli o delo morate pratini od ova. A ako i tamo bud bitno je važno, i muslimani pričeri peko ugovor ema mušenca koja panela, pa onda pobitno i tamo pralalen o ugovor, Allah je. Od ugovor tamo popreći, od ugovor tamo najbavi. Kada Allah stvori amen, tari kičma demesili kalgjamen, od teba napučljamen. Sijava svim metumaru gospodari. Ali mojte ga moja, ja rabbi, amen svedočina. Pa ovo su svedočin jam. Amen, dijal maro lafi. Pa nam govora Allaheja. Kao rekao Božavina, lesi badeti kačeha. Ima Allah tuma, ma, taj sako sunju divete amen. Em te vačeren, pa Allah amen, taro klaništa na džamljam. A od dva budka čeren. Ама nažalost od ovo opravdanje butenje namete na kel. Allah je molina tedlamen kuvetijem snaga kodiniti čeramen saru halani o ugovor ko alilam taru Allahi lefte naruminajem te naphaga. Allah je molina zadolamen car te ovel tedlamen panga bud berša kodinite živinajem šukar buča amelja te čera. Allah je zaođer molina to prostina menje omare roditeljeni. Kad se roditelje jednijana kelinga Allah šužotan ko dženeti te delu. Allah je molina je bokajente parvarele, tušarente červarele, nasvalente sastjarele. Evladija te delu kolin su na nemko kraja. Allah je ka molina te del hajri tarakala, halkim tarakala, bešiba, wa ahiru davana. Alhamdulillahi rabbil alamin, ome sa steku sabari.